Thaa Mugwanja na URETERI 10 mweri ni Joena mwaka ni Jwangirigire 2023 mbita MAUREEN KINYA. Tukiambiriria Nteto chetu ni ati Vice Chancellor wa University ya Embu niwe Professor Daniel Mugendi nethiritwe akiuga aritwa baraba ingene bethiritwe bakirungi kama thomo jao kumania na wagibwa bisi arabethiritwe bakiwa Kinya gwatwika ni bethairwa bari na kigina kya gutethereria aritwa baba ni baba inge mono kwithirwa bakirirwa bisi kagitene ukauna we mubunge wa Manyata niwe Gitonga Mukonje nethiritwe akiuria thirikari nene kwiza na mpwene kenda kwithirwa igitethereria na Kinya mono gutethereria na kigina kira gikethirwa kigibatethereria kuria marando jaria jabarumirite. Arutwa engi thiini wa University ya Embu matiravota kuthii na mbere na mathomo mao kumana na wagi wa mbia cia kuriva fees na mavata mengi maria marenda mari university. Guku Vice Chancellor wa University no niwe Professor Daniel Mugendi akivoyaga utethio kuma kuri andu a wendi mwega uria ugatethia kurivira arutwa aya mathomo mao. Ariti miario ino ari University ya Embu kuria ikuvesanaga mbia cia utethio kana endowment fund kuri arutwa aria matari na uvoti wa kwirivira mathomo mao no ati varia arauga mbia ino itiregana. Students who find it difficult to continue with their studies and they are left with no option but to call off the semester or academic year. We need to increase the funds dedicated to student financial aid by reaching out to more and more stakeholders to endow the university with their finances so that we can realize more returns and then include more student with assistance program. I appeal to all the guests present here today and well-wishers to support the fund so that we can continue to make an impact in the lives of our students. Guku mumbunge wa Manyata niwe Gitonga Mukonji akivoyaga thirikari nene ukorwa igikirira mbia makiria kuri University no ya Embu iria mavata mao mengi makuamite ni undu wa wagi wa mbia mbiganu. We have had very many challenges with the universities in this country, and it is good now that the media is here to call upon the government, please fund our universities well so that they can be able to grow and lead the way of the future. And I want to say this because having interacted with our Vice Chancellor, almost all universities in Kenya are reeling in debt. Nuati wanakuri uguo University no ya Embu ni irathi na mbere kugwatira kithomo na njira ngurani kuona ni ambiriti mathomo ma TVET kuri arutwa aria matavituka wega kuthoma kosi ngurani cia gikiro kia university. And the Embu Professionals Development Association, we are already reaching out to students at all levels of education to mentor them and encourage them to excel. I'm happy that the University of Embu has recently launched the Technical and Vocational Training Institutes that will provide opportunities for our students who wish to enroll for diploma and certificate courses as well as technical courses. Through these efforts, I'm certain that our education standard will keep on improving and soon the county will be ranked as one of the top giants in academics. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nawe ACC wa Nterecha Kiengo niwe Naomi Kabari nethiritwe akirita mukana Jomurito kiria ntwarume baraba kwinyangia ana bari kiwendo arethiritwe akiuga mutugo jojo ni juthiritwe jukingia bunene nandi nethiritwe akiuria antwarume bethire bagetea mwana omwari. Napo uovu nilete msamaha. Naomi Kabari urani ACC wa division ya Kiengo ari kanisani ya Kipkona kwariria akirindi ikira agikuriku wanaume wavulana na gitumikira mono agwetete arume ni gutwikikana amantu omegie kuwata ana abani ni Kenya mathina mbena kwithira makiongereka amono ntereino. Kila siku tuna report wanaume 3 wameshika watoto. Juzi tu hapa mzee tu miaka 60 ameshika mtoto wa miaka 7. Ninaomba wazazi, sababu sisi wote ni wazazi, tuochunge watoto wetu. Kila jioni wewe mama
angalia mtoto wako. Ogwende akiruta mukana kiri aciari baithiro baria chore kiri ana abao na baraithagirie mitugo ya ana bao kuona igita ria bainyirikite na bakenda kumenya gitumi kia gikubainyiria. Boy child hata yeye achungwe sana, na wengi wanapitia yale mambo wanashindwa kusema. Wazazi tuangalie watoto, mtoto akija jioni angalia. Hata usiwache ajifulie nguo ama aoshe ajioshe, muangalie. Si ni mtoto wako? Muangalie vizuri. Ukiona amebadilika kama huyo mtoto, I blame the parent. Aliingia nyumbani sura inabadilika. Anaulizwa ni nini, anafanya hivi. Ni nini umeona, anafanya hivi. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu ndio mama akaona huyu mtoto aendi kuoga. Si aende aoshe mtoto. Mtoto ashatendewa yenye ametendewa. Naomba kabisa you be a friend to your child. Ona muno nkuruki na wetete arume akibaira na bibethirwe baina heshima ariao na barekane na kwanjija kwangaratania uturo bwana banini bari akiwa kinya ana abanini barume ona na baiba kwenyangwa kindugo cha wendo no ende amonogo ibabatiri kwithirwa bakithina mbe na kumenyerwa na gutethwa nikenda abakura bwega. Hata hizi mimba za mapema hazitoki juu ya miti, zinatoka kwa wanaume. Tuweke governor, tuweke tu governor tu. Ukiona ule mtoto mdogo wacha kumtamani. Ukiona ule mtoto wa shule wachana na yeye. Wacha lile tunda likomae. Sawa sawa. Wanaume tunajaibisha. Tuachane na defilement, tuachane na rape, wachana na watoto wakomae. Weru kendi kumeke North, Betan Class, Chabari. Bishop Mishekanake uria niwe bishop wa kanisa ya Methodist uria utongerete ruterero rwa Kirimara nethiritwe akiuria a Kristo bara bethiritwe bakiumaruka kiri kanisa ya MCK bethiritwe bagichoka nontu nande okirini bwithiritwe bugichokerera na kinya muigwa kwithirwa jukiritwa. Marion Karugi gatumenyithie nkuruki. Ndwanira thire kanisa nironere thiri bange na baintere nau batira menya ndwane thirere no baruite no bawikia mishale. Stop it. Bishop Mishekanake mutongere wa kanisa cia MCK Mount Kenya Region Conference urotumerete a Kristo ati utendwa renge kanisa neji na bru a Kristo ba kanisa izi barabara ribe kumara ninkusanyo irari kuo na baura kanisa ne ni basokere nontu kwina there nyuma ya nkusanyo cia kaita karaja ireitierete Joseph Ntombura urora presiding bishop akiebelwa tongeriene nyuma ya ukaraku kwa nkulukia miaka 10 na riu kwina tongeria boya rubo Isaya Dea okareretete kithurano kikibwithwa mweri wa 8. Murungu narathitherio ntobo nene tureberia turathikeri nyare mwere kanisa Methodist ekarete kio ya miaka 10 kurukite na mieri ewe kurukite ndebwere Murungu naratwere wage kinene turia Methodist ate igitara Easter ya 2023 mwathani onokia kanisa eye na metunyanure ndene ya njara chia muntura turera nebere gitene kanisa yetana mbere akarega Reverend Ntombura kwenda kwira antu bonde bara bonere bo bate kwenda okarakiri mu kinyangano yo bamwe batura baciitira ndebwira tana na ari baba chokeni kanisa enu na theri kanisa enu ne ore kaneri na kanisa yetu ne gochwa uranto bonde bomba kuwatanira tugetana mbere tutumairia nguma na tuwiriritwe kanisa yetu tukwira Murungu ibobweya nonto vita ekuthira no shindi na yathire itara Easter barabara ona ya katule andu bao batwe ito barakera nebe yengwatanirone utegurwa ringi andu ibajogere bawatanire bakarende bari urumwe bariyanire na bara baginya bange nabo berane sore niara kana kia kuria Bishop Dea utonya obisine nikienda baomba kubangira mitaratara emea ya witithia na mbere kanisa ije ya Methodist. President Bishop Isaiah Ndeye urora tarirwe ni antu bonde tonya ofisine no karire gite
na tore amwe na owe na baraba ange bonde to plan ministry kanisa to Methodist na nkoroki mono ni kwenda kwira Methodist bonde atongeria na atongerua togotonya kipindi ne kira tuwetana chongo reformation tutechokera kanisa Methodist ya reformed anto bagarure mawatho ya kanisa yo ya kenda ya mbao twetikiria tuthithia manto amaingi kwa mungwanano kanisa ni reformed andike standing orders injeru na tuchoke twite region kwe right now kwe na region yewe to Mount Kenya region, Nairobi region na Pwani region na ni tongere to bwega nende katiba yetu ekigarura ni ga chiara conferences yu ira ikedro ina presine bishops bachio kaiteneo kau na rombete thiri na ngwataniro ati kathirikari na rutere ruria nayo akiuria Raila na Rais Ruto bakareka mongo jweta na mbere kuthira ndemo tongerio kanisa ndienda kuwa Raila na President Ruto na ntubara bonde bokara ande nabo ndegoro Kenya nione ne kiri babwe bwinde kinya bwinde bokaringaniro amwe tondu nduga atiri dekeni gwekanira mitego kareni nthi amwe na bwena atongeria bange ba Kenya barethori ba siasa barethori ba kanisa barethori ba judiciary nduga atiri twantu beto na ntubara mwene nyamurungu aete nthiguru nthongi yeji bogete keria nthiguru tamburangwa na looting yethithwa na property niyo ya destroyed bokareka mandu ya karikika no ntoria maandamano yetira mbere yao no ntuba kurega kwaraniria kwa President Ruto na Raila neko tumete kinya nto bamwe bakua kurenge kwethwa kutena maandamano ote muntu wekua ote property can destroyed tondu ndiromba na maromba yakwa ne yoya itu atongeria betu babu bwinde bure babata kareni nde bothwanire mantu yara ya aka Kenya ndete yara ya miathurana na ya mithukangia ile motorika kiripotera Weru weekend kumembe bitawa Marion Karugi wa Kinyua ni kuma kirirugono ru ni otukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto nkuruki kiroto giakwa kiambiririe 2012 ndathire kinyozi ndarutanwo ni mtu kwenja after kuma ndathi chuka ndathi ndarutanga wira ndona kwina ladies bakweja ni bakwenda kurothira pedicure manicure lakini batikuona kwa barothira nilio ndaoptire kuthi skuru ndathomera beauty and hairdressing wira wa kinyozi ntiomba kuga ni wira muthuku bunka we praise mbega ni wira onkiomba kukufind na family yako no kegwa wiganirite ndinkiomba kwira ndaka kana youth that kazi ziko wira ni vivote gusoia juu kama hapa kwa Mato kuna opportunities mingi sana, kwa hivyo kazi ziko, youth ndio hawatafuti kazi. Nataka ni wapi? Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanywa chai? Kinya unitenywa kwika mochama yuto matukangite ngachirewa. Mwana nyama kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria ribini rugete chai na leo. Mama eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria mwarokwa. Eria ne lisha turugiro thai. Lisha? Othai. Ndago. Kunda kalia ka. Naoni. Kinya gono kwenda? Niyo go. Ka.
Ni tamu. Gachai kau gakodongi mpongera kangi. Kuma naiba eria ne lisha. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ne ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. No kwenda gukinya kuraja gukiria ngugi yaku na kuigwatira uritani bwa mwanya bwa ngugi yaku aja Embu College turi kwa uritani bwa guruba gukugwatene na twanya twa ngugi turaturiyo kwa miaka 28 ni tumbene ja tongeria iwandene kana industrial leaders kiri ICT, cosmetology, engineering, hospitality, business na accounting. Nkuruki ni tumbithitie gwikiro thumbi kwa arito 20. Embu College ni tukuragia na gukiria ieo mwanya gukurukira gukenera unturo bwandurijo mwanya. Chiandikithie uthome na ugwate uritani bo mwanya kuma kiri twi. Ujukania bome ni bwitite na mbere. Embu College, skills to go places. Muthaka no bautaka nguje muciari atumbo kwiragurana muthaka no iria gwitia na kurire akugagira ruige na iki kale ndugo na ndi ntuko imwe jakira Tuko pamoja maishani, tuinuane. Tuko pamoja maishani, tuinuane. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana ringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumiri je kathoma gwa themo chiogoro on tuko